Ghana has say ye was sempakani ba kuna US abrochimemu era watie ono na okofa be led for Christ movement aba adze na eye kwabena asenso ochre no panyi de nsem ahodo atudwa no wache sese ku no a wate no ne bota ye nyina ne se wiye mmebebobo mabunu dodo no ano na etima twe wo mo aben Kristo na dan kwa ma bi no Nyankopon pie ne monyam a wanye yoraba Osempakani a ofri US abrochimemu a wono ene ya sori panyina woda be led for Christ movement ano kwabena senso ochre echre se wo mo dwumadie etiri mo ponyina ne se obetwe emaburo no abaye rade na afi waboa wo mo no hunu senti a wo ba asase so ebra wo ye agokansi dwumadie bi ewo mfimfi mantemu ene wo kire de kodie pote a ode sa dwumadie ehyehyɛ so eba emabunu fo nyina mu a ye nyina ya pese yetumi ye nkabom na ye boa na ye hwese omo yeyem no ni omo dachi bi no so begina yie enti se enam omo school ko ho enam leadership ho innovation and sports no eno na ye de yegide ebata ho our faith connected to it enti ye nyina ye kabom na ya hwe na bibia efefe enwachi okade to aso se so obi wogidie na so wakandifo mapa na wo adwene a obetimi ade aye bi papa bi wo man mu a ebetimi amboa pa amamaburu no ehunu abrabo yi ho mfaso ene de wo se wo mo nso ya ode beboa oman yi dache ye believe say nyame kwan so na ye kwan pa enti ye de anan say omu nyina no they will see us as examples ebi on mo omu ye Christian leaders obi on mo oye industry leader obi oye entrepreneur obi bia no because nyame as anam no so aye bibi no ye person almost so no we showcase them and be led for Christ is a platform to bring all of these aspects together. And we see yepe ena opanyina wono ene giremu ewo Ghana ema be led for Christ Roger Ebeidu enso eden sama wodo bi etu dwa odwumedie no ase dem dwumezi oboboa papa osande oma secondary school sa wo finfin manto munyare we be hiem wa ha and yes chasen yes one call nyamen chechirem yezin kan mara moko school sini nyirara a worried dwumai menye one teachers kase menye one PE teachers kase ma mohunde yezu dwumai obaye nti yesusu ho che nkofu pi na ehunde yezu dwumai obaye na ye ba so ye ehunde oye oswenyi za ye de za ye nyana dwene ye baye ya wa bro henta se do